Mo yan choy ni acholi kejo mot. Da kwalo diro wabe no waje ni acholi kejo mot. Eno kejo pa acholi magi kejo mot cha mo kene miyo acholi kibero ki wore komgi. Eno cha mo kene miyo ki nywaro kaka luo acholi. Mano gin ma an ke di KRISTO hama tika neno ne eno. La wuo wabedo ka chatting wan kumera mo. Ma ori to twal idite pa mero wacho dog dit ma mege nyo dog tich ma mege. Ma wajo ni ke di KRISTO hama an pol kara following in social media ngoma in loko pe kaka dak won ke bosmix otim ruột lo bang mero gwoku unyo abila pa kaka mero bet ka chui komu wan dong pa watwero me gwako won yada ana mero wachi ke di KRISTO hama ni peko pa acholi ana chako niang wachon kit magi chako chwalo kere peko ikoma acholi unyo kit magi chako chwalo peko ikoma acholi ilo acholi peko ma achel magi chwalo ikoma acholi ilo acholi ene ki kwa onyo lutela dini magi luongo ni pastors chuka kar cha bosmix otim waje ni pastor ke kwangala uno pot pa niang eno tinda niang ke bor mera mo mala dit ma en tie bene ka bedo ka mo ma da tiki wich bene da ko kwano mwaka ne bene dit waje ni kar ma ke chwalo pastors ke kwangala ilo acholi pene ki nge atini acholi ka lok me belief ikom lo ba itieko chene pa acholi onyo itieko walonyo pa acholi chike onyo mere en pastors ma won gang chulo gini won gang yo chulo gi ba ka wajo ni won gang in ng'eyo chike chero ke onyo gi lo acholi mukano yubo chache ti we sub county mogo we di village wa kwene gi choko chene dong charo choko chene ko preaching mai dogge piene gen gwengu chere bible study preaching mai dogge ka go preaching romo tamo ni Yesu KRISTO dong tinge od lega kenyu kong bene cha mo kene karo gwake lolo gwak no dong Yesu tinge od preaching ma bala wa wiyo wa chene mai kana ya gulu kita yang mege wa kano chene bi chere goli kelo bot pastor ke kwangala eguni kar ma ke none chene dong diri lo acholi ki lonyo pa acholi dong pe choka tum ki remo betting center kar ma ke remo betting center nen dong acholi kitu onye kede betting ka ipenyo wini wa yam in la tena wubi monyo in la cho mo ke ken ma itimo betting ka ipenyo wini wa yam ma ichako betting igo echili adi ngo ma dong initimo ki chende me betting unyo betting ochomi chili adi acholi ko tim calculation awube buluwa ko tim calculation wa yam ichak ke betting ngo ma iwili oti iwili choka ole wilo jacket mo me kanyo koyo ka pere penywi ka tie tam ka kenyo kar ma onyo betting do chako kwanyo chene ki chi acholi eno pol still gunone jomo kene magi bedo we sub county kam pege romo chwalo betting kidong acholi mo kene magi ti we di village madong pege romo bino ka betting pot koni to gube no yo gilonyi kin luwot ki watimo ngo la riako mo da gamo ni enone umior wano ko mo magi poko mateteno pena acholi lugi ingi acholi gi chako chema da ka choli tigi chene bat gi lugi ka ko bia ene pego beromo wilo ne unyo ko mo ma wele tek po beromo wilo ne wa yubo ko mo chi wa kerogo ikavera chigo yubo mere en kori ma wobe wa kunyoni waje ni apia nyoni magi paka ni apia nyoni go yubo apia nyoni go honye di ping sub county village ka beru mabapat yemi moti meko eno komberi chawa ni ma logo ni kinone put peramo piene kinone acholi ka pege dio wigi acholi kaka mariek da ka choli ka oborre pe wanoge ki ma wa ke kenya yin mai nana social media ki ma wa le ke ken o ki kenyo dake ko beri tie jomogo madake chwalo gi magi tie ngeri kenyo village kama inti yene jone enone kati plan mo ma group pa acholi gu chako ne umiro gi planning ki chako mere poko chene bolo diru wigi de nyweno wigio wek plan enone otaako yada ka penyi watiki group maduong ata ilo acholi group ene moge winyo ni kideno chene ki botgi ruot ng'ato enone oringo ki chene moge winyo bol le chup mogo group bol le chup mogo imwaka ka otum mado mier ki pok chene noge ng'ato enone ng'wecho ki chene inde tamne o ng'at ene wiye riaka tena no dano magene mano wuno gene kin piny be bo ng'e dano ene pero ng'wech ki chene pa lwak ento en kori joma ki choyo gi ki kero gi lo acholi enone gine gi tika piyo kori jo enone ng'wecho ki chene pa group
wan obedo joma wa ke kamunyo kunyo kuman kere ka gimare wa bi gonyo eno ne chamo chene piene pe watiga mieto ngo kira chuli moge keno miro lony ene miyo kare weko jomogo magi loye chene pa group boli chop moge kin piny gi ngwejo gi chene inge mwagario adek ngar ene duogo ni umak kuman kibi bolo on bail chim ki chien gi wanya kedi kristo rinyo ki chene pa joni wane wa ne ring gi chene ukonyoko ki benada kitugi gonyo ano mana e jem matiti melo ba chuli kaka luo makere ka obedo umiero ngene wan ki peko wa yo poko daga bila pa kaka abila pa chuli tie wa ching lurok kala dir ruot ma piem chiu piem tong en man ma unu tiga time kere ni weng mono tong ma pot ke wilo gi mer manyien wala ma unu time kere eno ni weng mono pela mano ti ya bila chon agulu me wara bila eno ni agulu ma un podo wila manyien unu charo jami pa bila pa chuli ko li weng eno weko dong kere ka olam la dong petemo gimo abila pa chuli kitweyo ento wan jomo kene pora abila tiga winyo dogwa potiga gwako wan an kedi kristo ama ati roko eno an nong kire wache jemi madiak peri lobo wan otuta do joni anga ma po neno wa iteng piny wa woro do wa lak macha mo kene mani wat ke andapan idwako wat idwako la wi wat mani wat le tulu ku wako irona idwako ko wi wat ni watika bieto kui weko kony peko pa chuli ukony mege wa ki wege wa ukony wek dire maja mege wa ki wege wa gunong pension ma megi idok tich ma geno tiyo weng mwa lutina chuli wa mago kwano magitir wa mapapat kichulo dog gioko kitia chulo lutini gi gang kwan pegi par pe wan ana poe kaka luo en gina mere en eno wan pa wabiling ana ling way kofin afoe kaka luo la luoro udoge imene